All India Radio Imphal, medium wave meter zathum somli point khat, kilohertz zagyat somgyat leni le, FM megahertz zale thum point ngapan hongki pangkya, paite program hi. Tuni in Thuthak Lakkhawm Simna le, Ngaihkhiakna Phatna la kilom tak na hontel khom teo ngaina inei dingo. Lateel amasai ngai dingo, non Vualzawlna chi la, Tracy Ngaihching nasak. Kei Leh Ka hontel tute, di lei kot khwa apan, upa hau khan thang, upa tong thang, upa thangin nu hat nu thian moi, nu ning khup, nu thian hoi le nu nem pi ten de taka hontelu ahi ngai dingo. Na hoi na kamu Vualzawlna lampi te na honpi lamen na khen gam ma na honpi la man pha in thu pi lua non Vualzawlna sim seng hi lo na honpi dan sut seng hi lo Kei Leh Ka Innkuante bang hiam ka hi u Kei tan tanana honpi ahun nin na hoi na kamu Koya ki Phatna hong pai ahiya zayo na panin o na panpi na hong tung ahi zori non Vualzawlna sin seng hilo na hon pidan sut seng hilo Kei Leh Ka Innkuante bang hiam ka hi u Kei tan tanana honpi na sim tu Paite na hon musaka man pha hina Mimola dingin pilna ahi hontoi sang tu ahi non Vualzawlna sim seng hi lo na hon pidan sut seng hi lo Kei Leh Ka Innkuante bang hiam ka hi u Kei tan tanana honpi na hon khotwa dan thu pi hina lo bang na khwal na kanin asang gam keu le haksa na ahi lo in Vualzawlna anon pi non Vualzawlna sim seng hi lo na hon pidan sut seng hi lo Kei Leh Ka Innkuante bang hiam ka hi u Kei tan tanana All India Radio Imphal, Thuthak Lakkhawm asimtu Chingthiankim Nunthuk. Sikima Army somnani coronavirus positive athei swahi tokitonin state sunga heinat na veimi zale khat phata June ni somni le thuma positive athei khyak asepu
kumsom dia upa khatapan kilo sonya ginta kahidan Director General cum Secretary Health Dr. Pemati Bhutia Ingen natna ve thakte le asepiu kumsom ni mi pen bagdogra muna Army Hospital at Kolin State sunga tutanin mi somnga le thum te COVID-19 ve khia athiam te hi u Mizoram Assembly Speaker Lui upa Rokam loa tuni laini ni taklamin Ebenezer Medical Center Aizola Mualyam ama kum som sagi le kwa upa hi a azile ta te ni nusia hi Congress heutu lui Mr. Rokam loa in sangkhat zakwa somgyat bullai in politics lama analut a sangkhat zakwa somgyat leguka Mizo Peace Accord swai kaina dinmun poimo takna nei hi sangkhat zakwa somgyat le lile sangkhat zakwa somkwa le thum sungin State Assembly kitel na a thumve Vualzawlna kum sangkhat zakwa somkwa in Mizoram Assembly Speaker na analen nge hi Coronavirus dodal na dinga poimo immune system ha na ding in Tripura State Solkal in copy ateng mi pite kyanga athon in vitamin C tamna the adyaka leng theile sek thuk champra homna jingchanga pan nei ding chi in Chief Minister Biplab Kumar Depingen Mukhya Mantri Corona Pratirod Abhiyan scheme ding in Solkalin dangka crore khat sekheta a National Urban Livelihood Mission at the grassroots then hei scheme and guiding State le gamdanga pan Arunachal Pradesh hongkik ten COVID-19 test na ding le quarantine center omnamanteo mani kisien hitading chi in Health and Family Welfare Minister Alo Libang in Taklang tu kum March ka a lockdown akipatapan Arunachal hongkik mi singkhat le sangok walte COVID test bol naman le quarantine center tia nyegle takteng state solkal sen sak vekhi a himale tuni laini apan paidan ki hek panta chi in Mr. Libang in mi pi thei dia puang Jammu and Kashmir National Investigation Agency NIA 10 Nikum Pulwama terror attack case to kizoiton a kigolkha Mikhat Muhammad Iqbal Rathar Kichi Manu NIA 10 tutanin he case to kisaya kigolkha miguk mantao Delia Dakal somni li sungin COVID-19 positive case thak sangni zathumle somsagi le thum report mu be ahi to kitonin akigomin case singkwa sangni zale somsagi le nga phata singuk le sang thumbalte hei hi apan damsyang ta u chi in Delhi solkalin puang Uttar Pradesh Kanpur district a helpolte to akinok to nawa Deputy Superintendent of Police telin Uttar Pradesh Police personnel gyat10 sinatwa ko Vikas Dubey kichi criminal case somguk walne Khatmandia police team te akwan nawa twabang wangsiat natwa ko hi Chief Minister Yogi Adityanath in twasiat na twak police personnel te asun thu puang tunya dinga Thuthak Lakkhawm isim theu yaiteng ahi Lateel ani nai ngai dingo Kei Leh Ka Innkuante chila Mungbawi Neihguk kinasak tel tu te sinzola lalpu in deitaka ahon tel ahi ingai dingo Bang in Luang yang Suta
i ho te lem na ba yan nang con ngai ti đâu ba ho he tin Kei Leh Ka Innkuante namaya sing ro di hong yung lao toan ham bang hong quay in Lateel abana ingai dingu Vualzawlna tu to pa chila niang sang chingin asak dia hon tel tu te nehu sang ni le som le khat som le thum be chapan hoi ne mon te lili hoi kim elke ngai te guru mung le lo mung ten radio ngai khe tu te ngai da hon tel wa hi ingai dingu Vualzawlna Biakkim Shoute luang tia Thupi na tele man pha na tele yule in a hong luang tia Vualzawlna to pa ang te pian hoi ti o hon pa to you Vualzawlna tui na ko di na hong luang tia Thupi ina tele o ite kunte a na hoi na hong ka se Vualzawlna ka kon kwa se Lo na hoi na ki Vualzawlna to pa ang te pian hoi ti o nang min ka hon pa to you Vualzawlna tui na ko di na hong luang tia Thupi ina tele na hon pi te la
Lateel atop nai ngai dingu Jesu nei Nuamzaw ing chila Biakkim Shoute sak tel tu te mita te zo kiti WhatsApp group member lonte swanthang David siasiam veven rokim mamang biak sang ngai pi khuma mungboy lalboy teaching biak lian siami laltele gigin ten ahon telo ahi ingai dingu Jesu nei Nuamzaw ing goman sa pensa ama ahi Nuamzaw lei zum teng nei sa Jesu nei Nuamzaw ing gam le in sagi tikto kiu na aku hau makai tel mo gam sapi sunga mang yan ten hiya mo ne tu zo ka isa Jesu nei Nuamzaw ing na lang sing sagi nei tu bupi sami Jesu nei Nuamzaw ing patoy na pesa wan wai in hamagum tentan Nuamzaw ing Jesu nei Nuamzaw ing mintan masangi amin siyang kotakpe atoy luang All India Radio Imphal Chingthiankim Thuthak Lakkhawm Simna le Mary Biakchingapan Phatna la ngai na ini dingu tun nitaklam dagli le minute somli agin to kitonin ihunu abeinon ta munchi a paite program ngai teng teng omnom le mangpha